Kia ora e te iwi, haere ake nei I te Karere, I te whawhai a huri ana Nathan ki te kiriwarapi mo te hiatau. I nai nei koia tētahi o ngā pou o te mahi I roto I te hiku o te ika, e kore hāhai, te tani whāpi I wainga nui I ngā whānau. E karanga ana ngā prihimana ki te tūmata nui ki a whina I a rātou ki te whakatatuki I te whakatewhatewhatanga o te matenga o tētahi kuia I ngā kuri I te rohe o te tai tokerau. Kua whakaingoatia a Josh Wharehinga, kahika tuarua o mua o te kaunihera ārohe o tūranga hei prehitini hou o meke meke Aotearoa. Nō reira, kai aku para ua tere wai a tēnā koutou katoa, whakakuku mai anō ki te wai no te kou o rehua anei e mihi atu nei. E karanga ana ngā prihimana ki te tūmata nui, ki a whina I a rātou ki te whakatatuki I te whakatewhatewhatanga o te matenga o tētahi kuia I ngā kuri I te rohe o te tai tokerau. Ono te kaumārua ngā tau o mihiata te rore, ka mate nei I te ngaungau a ngā kuri e toru, no te kāinga I reira rā ia e toro ana. I tai atu te rōpu Animal Control ki taua kāinga I ngā rā tata I mua I tōna matenga. Ai nai nei, kei taua rōpu e rā kuri e toru. Kei te whakaemi haere ngā prihimana I ngā kōrero hai āwhina I tā rātou whakatewhatewha, e hia ana rātou ki te hui atu ki ngā tāngata o te hapori o Kaihu, kua whakapōrea tia nei e ngā kuri ka rangirangi o te rohe. Hei tā ngā prihimana me whakapā atu ki a rātou, tahi korerima. Kia hiwara, kua whakatūria e te rūnanga o tākau, he Rāhui e toru rā te roa ki te moana me te tātahi o whakahekerau. Ara, St Kilda me St Clair. Whai muri hoi te toromitanga o tētahi I St Clair I te atanei. E korowai ana tēnei Rāhui I ngā mahi kohi kai moana me ngā mahi rehia I te wai o te moana. Hei te poupoutanga o te rā a te ruetekau mātahi o Pēpuere nei, ka hikina te Rāhui. I te whawhai a huri ana Nathan ki te kiriwarapi mo te hiatau. He taniwha I tō iaia ki ngā ringaringa o ngā prihimana. Engari nā tētahi tono kia mātua haere ia ki ngā ratonga āwhina o tōna hapori, ka huri tōna ao. I nai nei koia tētahi o ngā pou o te mahi e mahi ana I roto I te hiku o te ika, e kore hāhā I te taniwha pi I wainga nui I te hapori. Kai a Harata Brown tēnei pūrongo. Ko te anga whakamua o te ora, tōna no kai whakaora. At our Wāhanga, I was having a kōrero in there, and this particular officer, who was the one who first arrested me. And I actually thank him today, because if it wasn't for that incident, I would most likely still be in active addiction today. Nā whai anō toro atu ki ngā kaupapa whakarauora o te takiwa, pēnei te kaupapa ko Hope House. So when I first went there, I was just there to tick the box, a get out of jail free card. But because of the facilitators that are there, my story, I could relate. It wasn't out of a textbook. It sunk. Tito ki te ngākau. So our facility holds 8 beds at the moment. It would be my dream or hope that we could at least double that. We'll get to about 14 beds would be really good. There's always a need. Our referrals are through the roof. It's always hard to turn people down. There's an obvious cry for support. Ko tōpū mai ngā ratonga hauora kaupare I te taimiri pi, hiro mamarai, kia whai rautaki, hei rongoa. We called the hui to bring together the whānau that are working at the front line and addressing the methamphetamine issues here in Te Tai Tokerau, with a focus on muri whenua. It's an opportunity for us to connect with those that are working at the front line, but also to help shape and inform future resources in muri whenua. So we run a pretty tight ship at Hope House. Our kaupapa is strong. I do believe that we create sobriety within our kaupapa for whānau. What could be invested in, which is what we're trying to invest in, is pre and post-treatment facility options that wrap around the idea of treatment and recovery.
Me te kite hoki te kauenga o ngā rangahau a tēnei mātanga ako e ruku hōhonu nei ki te mate taimiripi I te heku. Kia whai whakaro, he aha te huarahi, he whai oranga mō tātou, mō tēnei o ngā rianga hoki o ngā mokopuna. E hara I te mokopuna anaki e kai ana tēnei ngāngara, ko ngā kuia kaumātua hoki. Nō reira, I ki mai ngā kōrero he intergenerational I tēnei wā. Nō reira, me whai whakaro mātou, he ahanga āhuatanga hei kati. For us to be able to address the methamphetamine issues, there is some resource coming in and there is some resource in the community, but we're really having to look at combining our resources locally to be able to collaborate together. Some of the kōrero that's happened today has been the need for detox, some more specialist supports, the ability to take care and support our whānau here in the communities so that it prevents them from having to go to tāmaki for some of the more specialist addiction treatment. To actually support the whānau that are doing the mahi here. There's Hope House in the Far North and other people that are doing some cool mahi, but they need more funding. Ai marika ko te whakatōpūtanga o te hiahia nui kia patua te ngangara taimiripi I te raki. Harriet Brown, te karere. He ruaki, he wheru, he kōrere. Koenei etahi o ngā tohu māwiwi, ko rongo nei a te aroha rāwa ko rāwini a tēpā. Nā ngā paitini e rere ana I te wai I tō rāua kāinga I ruātoki. I roto noa I ngā marama e rua nei, kua taha ake nei e toru ngā pānui a paera waia, kua tukuna e te kaunihera o whakatāne ki ngā whānau o te whārua, ka mutu e māharahara ana te tokorua nei, kai horapa te māwiwitanga ki ngā whānau maha I roto I te whārua, Anei a Herewini Waikato. He pā ira wai, me kore e mā ai. Ko ki te koe nā momo, te rust, te ahanoi. He oi, a koa tā rāua pāera I te wai, e ngau ana te tinana. He tiko, he rua ki, ka anini nā māhuna, ka mitu, ka wheru koe. Ko te māwiwitanga o te māhuna, koe nā ki waha mai a koe he Panadols ke wai. Nā ko nā, I tahuri ai tēnei tokorua, ki te whakamau taputupu tātari para, ki ngā kōrere wai I tō rāua whare. Ara, he wheo tā tēnei, ne? Ana, ākua kai te mau I tērā, ka tano tonu mai au te wai, ka rau ki tēnei, ana, mōku mo te inu wai Māori nei, kua rau au ki tēnei. Nā te kāheke o te ua I ēnei wiki tata nei, kua raru te pūnaha I te wharehoro e wai para I ruātoki. He oi, e ai ki te kai kaunihira Māori kia Tony Boynton, kei te whakaritea he rautaki, me te whai kia hangaia he wharehoro e hou, I mua I te paunga o te tau. Our people always have to make do with whatever happens. Please know that there is a plan in place, that there is pūtea being set aside to ensure that we have a new filter system so we don't have the paru going into their wai so that they can carry on using it. Nā te mea, ako haere au ki pōneke ki mea haere tonu au aku nā mea hei whakatūpato I nā wai. He oi, ko tā ēnei kainoho, me horo te kaunihira ki te whakatika ake I tēnei raru, kei horapa te mā ui ki ngā whānau maha I te whārua. Whakaro mō tēnā me tere mai, rātai te mahi I ngā mahi o konei. Nā te mea kei te rahi ke o tonu ke wa mātai kau mātua he taki māwiwi. Me mātai hoke, nā pākeke, nā pēpē, nā mokopuna. Kei te hia kia tika waratau mahi ki ngā tāta o te whārua nei. E tōna wā, ka pono rātau ki tā rātai he ana mo nā tāta. He tatari noi ho te mahi kia eara anō tēnei take nui. He rōni Waikato, Pukaia.
Hari huri tau ko tahi rau ki te whare karaki o rongonui o Meri a tapu I tiki. No te mane I whakawhai atu ai ngā whānau o te riu o Waiapu me Ngāti Porou ki te whakarangatira I te rā. He whare karaki o rongonui a Meri a tapu ki te takiwa o tiki a Ngāti Porou. No te wiki nei ka whakanuia tōna ko tahi o rautau e ngā whānau o te wā ka engara. I reira a Irena Smith. Whakamoe mititiana te rautau o Meri tapu me ona kōrero tuku iho. O he mea tika I te tuatahi kia whakanuia te rautau o tēnei whare karakia nui o Ngāti Porou, tēnei whare karakia a tāhura watu. No te tekau mā ono o Pēpuere, te tau tahi mano iwarau, rua tekau mā ono. Ka hangaia e tā piranangata tēnei whare karakia, hei tohu mau mahara ki ngā hoia I haere ki te pakanga tuatahi o te ao. You know, over the generations they've tried to maintain it how it was, and I think they've done a good job. Just looking around. And I think Tāpirana would be absolutely stoked. Ka whakamoe miti mātou I runga I te ngākau aroha, I te ngākau hari. Ko te hāhi mihingare ngā kaitieki o te whare, engari e wā te ana ki ngā hāhi katoa. He whare karakia hoki e kōrero tonu nei, mo te ātāhuatanga o te rongopai. Te tāinga mai o te rā whakapono ki roto I a Ngāti Porou I te reo Waiapu nei. Ko ki te rawatia, te kōrero a Ngāti Porou mō te rā kaupapa, ki roto I ngā pau whakaero, ngā tukutuku o me ngā ko whaiwhai o tēnei whare. Hoi no, he nui ngā kōrero kua puta no tēnei whare karakia mo te whakapono. Ngā reanga, ngā whakatipuranga maha, koropiko ai I te rātapu ki konei. Ko te tikanga ka whakatūria he hui nui hei whakamahara ki ngā kotahi rautau o Meri tapu. He oina ngā karawhiu a tāwhiri mātea me te aukati tonu I te huarahi mo te whānau o Matakaua, ko whakatārewa hia tērā o tēnei wā. So the right decision was made for the right reasons. And maybe around about September, hopefully the roads are all open again. And then we can get the iwi back. And then we'll really celebrate on that, whenever that day is. But today is for us to just celebrate the actual day, the 100th anniversary. Tutuki te tūmana ko te wā kāinga nei, hei te wā katomo mai te iti me te rahi ki te whakakroria I te whare tapu o Meri. Irena Smith, Kaihu. Ka pai rā, hei muri ake ngā whakatairanga e tiwi ko tā tātou manuhiri a tōranga pū o te rā, ko wai ke atu ko Willie Jackson tau tohi tō o te ropu tōranga pū o Reipa. He tiwi kua takarure mai anō a Willie Jackson tau tohito o te rōpū reipa ki te pai wānanga te karere I tēnei rā. Tēnā koe, William, e mihi ana kia koe? Kia ora, Scotty, kia ora. E hoa, tuatahi ko te pire mo te reo ingarihi e kōkiri hia nei e te kā wanatanga ki tana pānuitanga tuatahi te whare pāre mata I tēnei rā tonu nei. Willie, hea te take e whakahira nei tēnei pire ki tēnei kā wanatanga? O tino whakahere ki a rātau, engari kai te mohi o mātou te rautaki a Scotty, kai te whai pōti rātau ai. E mohi o, ko rongo koe tēnei te whakaaro a Winston me Shane ai, ko New Zealand First, tēnei tā rātau whakaaro tuatahi, e tono ana rātau ki ngā Pākehā, e hoha ana Scotty, e hoha ana ki te rongo I tō tātou reo. Engari e mohi ana tātou, he hātā rātou kaupapa, hei. Kei ta mohi o ia o Winston, kei ta mohi ana mātou, kei ta pīrangi rātou, ki te whakatū I te reo Pākehā, engari kei te reo Pākehā, hei reo whai mana Scotty, engari kāre he take ai, kei ngā wāhi
kei ngā wāhi katoa kāre e rite tō tātou reo, skori. Rereke ki tō tātou reo, mōhio koe hoa i te me pakanga mo tō tātou reo, ia rā. He rereke ki te reo Pākehā, skori. Rereke ki te reo Pākehā, engari he kaupapa nui mo tēnei kāwanatanga tino nana ki a rātou e hoa. Ko pehea rātou mahi, Willie, e mohio ana tāua, ko tahi ana ke te reo take o tēnei whenua, ko te reo Māori o tātou tūpuna. E hoa, ka tahi anō David Seymour, ka ki mai, e hia nei ki te whakakore atu i te puni kōkiri, te manatu iwi moana nui a kiwa, te manatu iwi manene, te manatu wāhine, te manatu kaumātua, me te manatu rangatahi, kia hinga katoa atu, enei manatu katoa ki raro i te manatu o te toi ahurea. Pea o whakaro ki tēnei hia o David Seymour. Well, koina te rautaki a Seymour, ki te whakakore i ngā rōpū Māori affairs, women's affairs, ethnic affairs e hoa, me te whakauru i ngā tangata kato, pērā te We Are the World, skari, e mohi o rātou, te rautaki a act, i raro i te rōpū kōtahi. Kāre tika, skari, kāre i e pirangi ki te mohi o te tuakiri, ne? Te tuakiri. Mohio tāu e tino whakahire tā mātou tuakiri, engari kia Seymour, he rereke tana whakaaro, rereke tana rautaki, kāre mātou i whakai me tana rautaki, he tino mōrearea mo tātou te iu Māori, ta mea i whakaeke ia i ngā kaupapa katoa. Kāre pai, kāre mātou i whakai me tana rautaki, skari? E hoa, ahakoa tāna mahi, ko tahi ana ke te iwi take o tēnei whenua, ko tātou te Māori. Hoi anō, i whakawahia Georgie Danzy, ki te whare pāre mateina nahi ki taku mōhio Willie, hei whakakapi ake i te tūranga o Adrian Rūrawhe. Hea ngā kōrero mōna, hea hoki tōna tūranga me ana mahi hei kawe māna i roto i a koutou te runanga Māori o te rōpū reipa. He wahine toa, Georgie, aha koe tupu ake i roto i te reo i Ngārangi, e tino whakahirehira tō tātou reo kia ai. He wahine tō mahi ana i roto i ngā uneana, union organiser, kai whakahaere, o he mahanga tangata haramai ki ta tautoko ia i ngā pō. Rawe ki te he no tūwhare tō tēnei wahine, ko tana toto, skari, ko tana kraua i roto i tō ope taua Māori Battalion, ko tana ingoa ko Roger, me te Māori All Blacks, me tētahi atu tipona Harry Danzy. Moia ko waia Harry Danzy, ko ia te race relations, te Māori tuatahi i roto i te tūranga race relations conciliator Harry Danzy. So he wahine tō, ko tana mahi i konei, kei ta mahi i rungi ta committee Māori Affairs Committee, Rāhui, tino waimaria mātou i tēnei wā. Kei aia, te whakapapa ne, kei roto i te ingoa Danzy, te whakapaparanga tira o te Georgie Danzy nei. Willie, hei whakakapi ake pēr i tā tāua kōrero, hei ki ngā te tauranga tōranga pū i puta ake nei te reo tātaki i tēnei wiki. Ko heke a reipa, toru ōrau te hekenga o reipa ki te toru te kaumārua ōrau o te tautoko a ngā kaipōti i tēnei wā nei. Ahua tūmeke au i heke koutou, engari hea te rautaki e piki anō ai taua o rautanga Willie kia pai ai tā koutou tūraki i te kāwanatanga. O tuatahi kāre mātou e hoe whakapono ki tērā pōti, e rereke tō pōti ai. Ki ana e rā atu pōti, skori, so ko mātou kei ta ārahi a nahinara i te nuinga o ngā pōti, so kāre mātou i tautoko te pōti a TVNZ. He mohi o koe tērā. Engari, mohi o koe ko tā mātou rautaki e ho ki ta whakaeke tēnei kāwanatanga ia rā ko ngā kaupapa whakahirihira ko te kaupapa hauora, te kaupapa here mahi, kaupapa kainga, te tika ana ki te i rungi ngā kaupapa pērā, skori. Engari ko te menui, me whakaike mātou tēnei kāwanatanga i ngā wā katoa. Koeira te rautaki mō ngā marama ka heke mai.
Kia kaha, kia manawa nui wili, e mihi nui ana kia koe, tēnā koe i o kōrero, tēnā hoki koe, tō whakawāte i a koe ki te karere i tēnei rā. E mihi ana kia koe, wili, tēnā koe, ngā manaakitanga. Kia ora Scotty. Ka pai, hoi nore tiwi, kua whakaingoatia a Josh Wharehinga, ka hika tuarua o mua o te kaunihera ārohe o tūranga hei Prehitini Hall o Mekemeke Aotearoa. E tino whakautehia ana a Wharehinga hei kai wawao, hei kai whakawā hoki te ao Mekemeke, a ka riro māna e whakakapi ake te tūranga o te Prehitini o mua o Kathy Meehan. Hei tā Wharehinga e tino mihi ana ia ki te kāhui rangatira me te poari o Mekemeke Aotearoa i tautoko nei i tana whai i te prehitinitanga nei. E whā ngā wāhanga kaunihera i te tuki i a Wharehinga i te kaunihera ārohe o tūranga e rua o era ko ia te kahi ka tuarua. Kia hatia, hei tāna mai rāno tōna aroha nui ngā kau nui ki te Mekemeke a kua noho mai tērā hā kinekina hei pou toko manawa i roto i tōna ao. Me te mihi nui ake a te karere ki a koe. Josh, hoi anore, hei muri ake i ngā whakatairanga e karema ka tirohia ake ngā huarere o te wā. Nōrere tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Ready to ride, you ready to roll. This motor boy about to lose control. Roots rocks, the man on patrol. Yeah, I'm for the cause, my horsey. I know he tore no mercy. Hey, out the key, we emerging out of the hood and now we're good. Yeah, we got the fire burning. Right now my soul is burning. No one can take it. I got roots reggae music in me. We got the fire burning. Right now my soul is burning. No one can take it. I got roots reggae music in me. Nō rere te iwi, a koe nā tātou kohinga kōrero i tēnei rā, ka mihi kia koutou katoa huri no i te motu tūrou, parea tūrou, Hawaii.